Where are you coming from? Mizoram. Mizoram. Oh, coming Mizoram. 5. 10 members. You also. You are from Mizoram, no? Stand up. Kau nanti sana apps ini nggak tabok tok tongo. Kau nanti sana ya kau bol. Paul Manzaka. Kau nanti saya apps ini nggak. Kau nanti sana apps ini nggak. Hembol Manzaka tabok. Yubinagor apps ini nggak tabok. Tok nai. Belakangnya tim kam tim ini dono digino hiring genang tok nai Yubinagor apps ini nggak. Gul sakatai bol lai thangka. Beran speed ke roh ka bol tokai. Yubinagor ni apps ni bol aku bol. Pas ke roh ka out. Out. Main roti sama nih. Salablia, Yubinagor apps ini nggak Salablia. Belai ke kereng. Experience player, jersey number 10. Yubinagor apps ini nggak. Terang tangga. Kau nanti apps ini nggak. Ya aku ngobol. Wrong pass kah? Hei, mukang erzaka, berai ke, gol mukang tok erzaka. Babre. Gonatesani FC goalkeeper. Ya go nanglia mukang erzaka. Hai pun gol hablu ya. Yubinagor FC ini jersey number 10.
Receive Nglia. Offside, gonna to the FC. Silai tongo Yugi Nogor FC ni aku ngobol. Out. Ka Gonatesa FC ni. Konar man ka Gonatesa FC ni tabok konar tau nai. Offside Manjaka. Offside. Gonatesa FC ni aku ngobol tabok. Offside. Hamli offside di sajak. Hamli ya golong liya offside di sajak. Advance no. Offside hanya hai.
Tini match belai kena dono digi no strong thing tay coach man nok bahai no tini brok sirina nanglia taun ke player sok no brok ball salai mani eba khorang khailai mani kok salai mani obai kino khorang khailai mani bising tay passing bo manayo ball tamin ke coach dulu digini coach rok silent jak kuno brok sana nangya player sak no jotono minus khai tongo ball passing kini nai ball salai mani binogoni agungo ball tawero ha kusukhe samia tabok tamong no cross missing thanga Zol Zaleka passing main ini bagai yang cross yang jurung zak UB Nagor FC nengai jersey number 22 telangka UB Nagor FC nengai yang ball tabok jersey number 10 Blackeno talent Blackeno senior player wow foul banjaka Gonatisa FC ningai tabak tognai UB Nagor FC tabak tognai UB Nagor FC ningai foul tabak tamongnai samia but still now score 0-0 tabak sejurate kebo good lemeko 0-0 tok nai ready ngai tongo sagatai at ngai thangka out Hai UB Nagor FC nengai aku ngawal half time half keba gol lai malia tabak sing hai second match ni second half time ni sing hai nupinai gol
tabok sejauh skor Yubinagar FC 0-2 tai Gonatisa FC 0-1. Isu ini ya kepo. Roy kan agar ada isu. Zero ke hai ni, zero nah hendak ni. Ama ke school roti. Asih kasih sih. Gol. Seha. Gol hanya hai. Yubinagar FC ningai 0-2. Gonatisa FC ningai 0. Tabok sejauh Yubinagar FC 2 gol paitong kah? Soal apa sih? Yakung pet kenang ke? Sans. Berakhir tabok. Gonatisa FC ningai. Jersey number 13 out. In jersey number 15 in. Gonatisa FC ningai tabok. Yubinagar FC ni aku ngobol tabok. Jersey number 18 ni aku ngobol. Bag roka pas. Munlon na. Ready. Toran bagai Yubinagar FC ni ngai toran bagai ready. Gonatisa FC Paul manjagai tabok Yubinagar FC ni ngai togai tongo. Samia tabok na. Kunung liya. Togai roka kuzuke. Borokre kebo. Gonatisa FC ni aku ngobol. That's number 14. Wrong pass enggak. Against passing, jersey number 5. Gonatisa FC. Foul.
Tawai raka Yubinogor FC nenggai. Tabok sek joratei second half paimani thangmungo bahino kebono gol limia ko tabok sek joratei score 0-0 no dono team digino strong belai kino karak team tamin ke Yubinogor FC ningai bo belai kino team strong tei hiring bo kam najak tai gonga Ablia Yubi Nogorni FC ningai belai kino team kaham tai kono tei FC ningai belai team kaham tamong kha injured kha final maya kho tamong kha kisa injured lekha dono team digino kisa injured lekha jora thangrek besi jora bo grekha tabok se jora tei 0-0 ko broni score Yubinogor FC ningai tai Gonati FC ningai bo tribekar phono numani chance tongo tinini o thangmung Khasika penalti man kha Yubinogor FC nenggai Gonatisa yakung kholeri kha UBFC ni players no code bisingo no foul kha aboni bagai tabak penalti nungnai tabak belai chance ngai tongo Yubinogor nenggai tabak half pangge brok e goal painai reading laijak tabak tok sinai Yubinogor FC nenggai penalti man kha goal easy goal offside manjaka Gonati FC ni jersey number 11 out in jersey number 12 Yubinogor FC offside
Penalti. Penalti manka gonati sayap sinengai bo penalti manka tabok tamongna saimia tabok UB Nagor FC ni angai goalkeeper tongnai tabok penalti manka penalti kick foul manjaka court bisingo tabok sang penalti nugui mannai gol Hafika UB Nagor FC nengai gol Dapika tabok 0-3 0-10 Stay 1 minute. Takisha. Foul manjaka UB Nagor FC nengai tabok tongnai gonati sayap sinengai tongnai
Chess. Winner team Yubinagar FC 0-3, tai Gonadesa FC 0-1. Gonadesa FC nengai tini o Thansa Cup football tournament ni thengmunga brok bidai engka brok tai o maro thengai malia.